Rekoa pequena kawai ke padin rihan kucena perda de petoque panza 3 cada na outubro 2021 domingo de petó panza wakita tsena kawa makahani de Deus YAKO tete katima hani no cari Deus e cada poa no pizza na carga no gichinta no taita kajo no le kwalho sutsa rin hani de Deus YAKO panza de petó a mente a Bíblia ni ISAÍAS capítulo 1, versículo 19, versículo 20, saka. Likai tika zoha. Yu makada hente hi makada. Inha kautsa machadali. Linakte dali rihe hi pai likai. Versículo 20, likai te metsa. Ya mekada yu mahimaka. Hente imakada orita ke rota kada no kwete. Hente ipai kautsa wa espada yu likai. Ima no numa kaitika noa iminari. Nukichana pe hawe makadana kuri he kwa pishguha ne wikinai. Waliu ka wakita kana kana kaikawa wamaka uyameka wama waka wapeza lewa we makadana kwa he kwa pishgu. Nukada wana shupa walina kuri he kazigita hete. Kwa yeni petoa vai makadana kwa he kwa pishgu wakinyo makadana wakazita ke escola riku katsari wakinyo ka uama ka wakazita ke uyame ka wama wakazita ko manupe na walipapenai iwazaka peli he kazita te comunidade riku oitava série ensino médio nariu namaka na pedra lewa uyame ka na pedra lewa manupe na paita pena na ka nema tsaha ensino médio hete naha paita pena na pedra lewa na mapana kazita ka horepa nukchina pe metsa ko aki piri na deni ko aki piri na deni kazo na pedra lewa uyame na pedra lewa na wakatsa kwa ne wikinai wahri rihi kwa wakatsa wama ka kwa ka wadeni waka wa pedra lewa uyame ka wen kadza hari na gorihi kai nyukari nariu na hacha na eu nariu na hinya tsaka kai nijikari na makada kanina ika na hacha na kanina ina na hinya tsaka na makada kanijuna ika na kanijuna ina metsa kwa ki piri na dzeta ka zonha na makatu na wakatsa nuchena pe numa kada wale pa história na nagpeda na pa zonha pa hacha na zakarejo kupida no ada na hinema ni hete apida horakawa na leki na no na tiwata na zahe paita pidali irakaita idewana kaita hete pidali paita madiwana kaita kia pidali idewana kaita ritata pida dinheiro linha lihe likiwatanita ritaita ka daliwenta ka tu sali jovano de jodate hete lia pidali madiwana kadalitsa kena dari kaparisi hete litata dari mani koi kete kakadzu riu kakawari ne wiki kazuka kena karian hikari tatari he parata zakarejo hete kamena dari kinho likaiti história hoa pidari kena dari itauia ko hoa he kwapi tuite to mariu me no anunza mariu me no nisnuza no maka no pimu na ka no família ni hete guerra inhoka zakarejo gore hete no akika naza ya mesa no kapaka no chena pitaria hete pidalikai tina rikriari he mai rakaitsa hete kaduta no atsa kapidalia kaduta no história no atsa kapidalia pakua atsa kadupa analisar no história ne pikazi piazza kapidalia hete tuitega tonhan do ipanha kanuza hete tonejo mariu me katsani hete guerra imatsa no atsa kaduno ni kawaha imana maka kanona kanonejo naipe mariu me kanuza no kuchana pe hete nakai kipida nariwaka come kamachika na tawika wa yeni pete pagada na tonan rapita come naniji nyoita kapidana ke joite dele naniji metsa pidalikai te he medal sidiona he metsa no pidaliak no make no den ka poza sa riu zen pidin ka pidali no make no no peza lewa no mano keita kanaka no manipe no keita ka hete panze he poza sa no ema ka pidalikai
No chanape gente Deus me pumte na kaga peda kana nem na pidana kita ko nan heka ika kasano da pidana ha nam heje na waka tsali peje li meje me peje no da pidana ha chana metsa geja ima pia pida na makaga kanon de kana tli zali na zakari ne makarda pia no chanape gente kwa kana kai dali pa rinaku he na história ni apaita Liu Mardinica lia kapaka ini pulika puaza dari tsari uzarihe paita. Hete rihe paita liu magrihe ini pumachia dari machia kawa ne maka kati makawa ni yam dari sa liu keita line na machia per. Nukchenape kazuna tsakawali rihe YANIRI Deus YAKO hane wikinai panza kazuhrihe we makahe kwa per panza hane wikinai manu pedal. Wahri urihi kwa kawamari wazikataka Deus kada wahri wakape urihi wataitaka ruamaka wakwadata rihi Kristo watai o yamekazaka wakwadatani Nukjanape wakapa Biblia rikwanupe na harihata wakapa nanaguna wiki yo makape pia rihi zomekari yo makape rihi machakawa wakapa história ni rihi Elias rikaiti kenari na wiki Rikaiti na gonari a primeira Reis 18 versículo 21 kwaka yuma rikaiti na neik manu pedal Deus kadani ideal se machada ali metsabaal kadani ya machada ali baal isso no tchenape kadanape atrikaiti kri Moisés na Israel rikuperi rikaiti he para tsari Deus ya rikaiti he ye makotsa manu petaka kaotsa rikaiti metsaya mekada hepa Mario mekota sharia. Nukjanape katsrikaiti ha dikadunape atsrikaiti kri Jesus Cristo na renari kazakatakaria ha Lucas capítulo 13 versículo 5 rikaiti. Inyuna kada ya pinte yamakada inyuna ya pinte que pecado ni panha kautso rikaiti. Nukjanape hane wikinai kazina nukaiti kapizu we makada no kwa he kwa pejuku. Manu potso wahri kri he oportunidade wataita kajo wadi kwa waniwa ka kwa grin wa mari kwa kinipuli kukapima pia ni kwa piano kuchinde pima ka pia ni machaka waliku pima ka pia ni kumachika waliku pima ka machaka pizena kwa o pima ka machika pizena kwa kente kana kaidalipa lina kurin zomeka line rin Jesus Cristo pima ka pikwada takani o yame ka pima pikwada takani Nukchanape metsanor hinza piano kuchinda piazza ka piano kuchido pima ka pikwada takari zomekari imanor hinza pima ka piuke takari machaka wari ne YANIRI Deus Nukchanape panza de piatoa wapita tan hani para no piso que katin kuchinda izereta lia wari yako tonari na Nukchanape na taita ka ruhe makawai nya he kwa pikwamri YANIRI Deus yako Deus abençoe hani patsia watata Deus ini Panza Deus watatapinha he kwa pida na pinya waika na pizza padendre pia no chinape ne makawaliko na família ni pizza karikawa katsanema pia tsanaine pia bensori na nakwamits pikada na riuhi he imawadaga keti pikada na riuhi ya ne keti pinya go pia YANIRI Deus pikada katima kana kwadata ga pia na karijku Pikada wama kawe pinya pia YANIRI Deus he kwa pikome kazunta tapine riada de pia toke we makadana kupanza karikotsa waniwa kwa kotsa kakuri hainako karikotsa kwa kotsa wazakatali panza pia tsawaine kazunta tapine Kristo iptananako amen